Kajing le jaga sorkar MDA hapo kajing alam jong ke NPP kala penlengo bat penleng a yaki babun ki samlawat kam pulit kajela da ka bapendret Jakarta thepkam na kalyang ki samla hapo kajing alam jaga samla barilang pengrup menta kasngi kilalit banya kendo yo secretary jong ka home department uba CVD dingdo ban panjing pensyai halor kajing pendret ta ka sorkar habayade bekerta thepkam pulit jong ki samla baru kat kum kajing pelat advertisement jongki halor ketika post kat kum kat notification bala pelat dangshan. Habakran cikilat pathai kubor hadian kajing wan ya kendo ya uba CVD dingdo nakaliang kita kisamla kilapan pau ya kajing kendet bat lengo ya kajubab nakaliang jong secretary joka home department namar uang ba kakam kadang long under process bat nakaliang katrat kamla ban le ai. Kenduk yang secretary dia kumbangi pan hi mani ki samla ngi pan ya ka kori jandam bat ngi pan ya ka jin pen bet ka age limit namar ba ki samla babun jong state in yo ban apply kini pan ru ya kata ka notification bagi ong ba kaladan ka notification na ka personal department ni pan ka copy nama kalami advertisement hau ndio tarik dia ka notification jing sisala di ban mi syarata ndai ki ong ba dang dai under process. So ngi kendet kapala namar ba kiong it is not out yet. I guess you guys heard it day. Kiong ba it's not out yet. So ka jing kali ka day ba kumno ka notification is not out yet. It's under process. Tang ba ka kam ka advertisement ka application ka dang yan. Ye ngi dap yang sisisin ki jing kali ni tang ba ngin try siya kamadro pan ay siya ki jing tho siya ka sarkar namar ba kanya ka jubak ti ka response na ka sarkar ngim sutho kumbangi ong bangi smohi kanya ka sarkar baki persya ya ka jing kiyo jogi samna ti dakim ay hi ka kore jandam ti ngin sutho bang ki desha ken kata de ka jing le jong ka sarkar ti nakalyang jongi marsin yo i ya ka advertisement mira le ka balahi ban penmi ya ka jing penbai dari ka syongpat hakim menta lor baladan kata ka font ka bahep ha baka notification kam don tian kam badan dia kata ka de ka blingo kan bamdan cimbakla dia kata de ki brio dan bet tak daw hingi dan ko jandam dia tak daw hingi ong ba it's okay ti ngi dan kam tang kata ka jandam bet henry ba kim tre ban bet ti iwan ban ong ten ba kumno pin kala hakdak dalam ka notification dia ngi pan hi men kan notification henry ba ki kata hi kamen te henry ki ong ba it's under process kumakakan ni sa prestun ru ni ong ba ki suspend choya ka application day na kadaw ka bangyo permission na ka election commission dade hadu April modu code of conduct ina do khatsan march kilala ti ban shim lupa shi banai shwa bale kim shim long yat kat kum ka organize ti ka sarkar ru kamla ban shu long phila de phishna ka lo te kumno ken pin break ya ka lo long law maker samne se kumno ken de law breakers te ka ta bang sa tho te kunta hingi tengi expect bakan wan shwa ka notification te ambam don te ta hingin hap ay biang haka writing nin hap pet biang ngimpat sanya tarayang ni marba kikna kibun ka post SI kandian kin ka bertay do kam pati kin hap apply ti ay ro ti pati kat yo hi ka corrigendum ni long hi ban sanya mo man kini ki samla ni che mangingin let che dam yo ya ka corrigendum ti kamot aku di kan ti katahi kajing patret biang yaki ya ka sarkar pakin penino ya ka corrigendum ni kwa tangi katahi laban day tangi kani ka one time ru na matang should have hit ka covid dang should have hit the at least kidi man sutho ken the government should not act like it's against us there it should be for us ken nila ongki samlaba do it for us te belay but ken kipane te ya kata kajing subat yang ngam nang ngai ai tambaki ki la mislead palat ya ki samlana do pasdang la ya lang paklahi na do pasdang tambangim ko banong bangi day persya sarkar ni ko apat baka sarkar kam persya than ken ya ki samla tang katahi notification lu kilong badang day proses sila kili unta ken bakum no ki permit shwa ka mangim yo ta ka solution la man pat hadin day katahi Kaya kung ba pwede pa na ay pwede ba yun? pas ko yung yung ba hindam ay ini apply ay taki kita mending jengi ki pas graduate makna kita di pemla man kot bor mah kata kayak saya
Di yang butai ini bangin hab apply tangga SI tinggi om ya ba mau kita jikun samla ba kilada bi graduate bang ba man apply ke SI kalau ba than ki nomor ba kisutu i kakun kabor joki ông ba ya dari ki relaxation ni pan ndai hai ông ba kila man apply long da kadu ka kam kadu kata kadai ta ngi la trai ta ki kam tembolong ni kem ong ban nom apply tak tangi kwa ai kini bakin release at least ban ai relaxation mo tak gunu life force nam ni pan ni ong life force nam kala biang ki ong badan kam kita fitness life force nam tu fitness na you kada undon kata fitness la dangi gimla mare tak sei la tip ta tu bang don hi kata ka bor ta te plus nta ni pan ong ba kila em mo ban ai na ini ka long ban ai assurance mo bakin la market tiêu cái năm hadu mata được ông em năm la Wan itu lah itu tentang tim ai juga bayar ini solo ayak sokar baki kilek kendut kalau kilek kendut leman lah di penher di kun samla kan kun ba shutdown haji siapa itu ga biasa asam raful siapi siapa kita ngelak depan air montai relax biji kita balik tulis depan lupa cuma ada air montai relax dan iwan pan yang kata air montai relax dan rumah air akan